Wapimo, Nshira Mramoso, Makuma Swadi and Namramu, Niamun Susu Yempo Monsanka, Ewunyamiaja, Oba, and a son, Concronadi. Amen. Amen. Denaro Ifumi Otsu Denaro Akropong Radio 97.1. Emi Minsuroshi Namirin Sisaminyami Ida Asochibu Denaro Se Ifumi Otsu Denaro Ma bravo imu Emi Minsuroshi Namirin Sisaminyami Da Yeah Hashemi Bote Kami Utenina Mochirwa Mochirobutani Kasi Linkwantenina Mosuwerazi Imako Okwimi Jema Wo Linkwanchibi Oh Ayarisabi Wo Emiyabi Oh Senyim peninara imema Asuts name Sewa kamishe Enyi tatu narasi Semutu menyamu no biara Kanyame owo Nyimpe nyinara imema Asuts name Sewa kamishe Se enyi tatu narasi Mima menyi damu no biara Ajisenya miwa Mesiana me unde Hasemi bode Kami udenya Michirwa Yesi Na mimkwandenina Masuwe uraze Yimaku Ke akuni Bijema o Hashemi bote Ekami udenina Michirwa butani kesi Mimkwandenina Namosu werazi Yimaku Akuni Bijema o
Yemi, mean you won't come on. Bimbe Yami is the one who shows some. It you made me the show some. I worry. DJ show some. Otsu Denaro. My bravo imu Yemi minsuroshi Na mirisi saminyami ida Asochibu Denara Se ifumi Otsu Denaro Ma bravo imu Emi minsuroshi Na mirinsi saminyami da Yeah Hashemi bote Kami utenina Mochirwa Mochirobutani kasi Linkwantenina Osumerazi Yimaku Okimijama Till all my fears have come. Akoma Radio 97.1. Yada Yesu ase na odi nadumadum yen. For I know that my Redeemer lives, and that at last he will stand upon the earth. Na mede minim se meje foti ase. Na ewie no obedi masem amame wo asase so. Job chapter 19 verse 25. Job chapter 19 verse 25. Osi na mede minim se midima foti ase. Na mede minim se mijefo ti ase. Na ewie no obedi masem amame wo asase so. Anopeye ka ose uye nyame ba eti uri mabribi enhunahuna ho asroche ebo se denga yendimafo etiase jobi tem na yedini fiase na sese yedi yenu ya Berema Jonathan David etiaso se memma enhu enkurao esanse uye nyame ba yeda Yesu ase anopeye eba okoman 97.1 Anidaso Bere midweek prayer ene anopei empaibo yedi rampaibo mum asre otwedi ampom dom ne basa ne na hoɔden se enkura yen na enka yen ho yeda erade ase so de ne dai che yen etiefu nyina nso yeda erade ase mamu nyina masetena ne enkwa erade de amamo yinim se mu nni hɔ a yeni hɔ nyame hira mu papa ebri biara mode ofel ni enije esu okumemu na moni enko na moni eba no ehye erade anu nyampa na yekese de erade ase emamu nyina ene anopai yeri wura mpaibo mu obeka ya na wotwi nyina na yereka erade asem a efa Jona ho na yebi se zaden na we take decision bi obeka ya yesi ni oyiye bia kai se bonsu wo ho
na nea yɛreka nyinaa ne sɛ mɛmfa wo so ma obi nkɔ yaw mu mɛmma ɛnnam wo so obi nhu amane mɛmma ɛnnam wo so adwuma ɛnsɛe mɛmma ɛnnam wo so asafo enwu mɛmma ɛnnam wo so obi aware nsɛe mɛmma ɛnnam wo so obi ba ɛnsɛe mɛnsɛe obi ba mɛnsɛe wo ma mɛmma kyɛ sɛ ɛmfa wo so ma ɔman ɛmmɔ mɛmma ɛnnam wo so ma ɔman mu yɛ den kuro mu yɛ den nneɛma nyɛ basaa dabi nea woreyɛ biara dwene afoforo ho na kae sɛ wobɛdi Nyankopɔn emu nokware na Awurade atumi ahyira wo saa dwene na okura ya nea wobɛyɛ bi Awurade bɛhyira so ama wo na Awurade bɛma wakɔka ɛna no pɛ yɛbɛbɔ mpae ɛsiane sɛ yɛka asorɔkye ho asɛm na yɛmu bebree wɔ hɔ anɔpɛ yi asorɔkye yɛrebɔ ɛwɔ brɛ mu ne asetena mu no gye Nyame nkotoo ɛno nti ɛna Job kae sɛ medi menim sɛ medi mafo te ase na awiei no obɛdi masɛm ama me wɔ asase so ɛnyɛ sɛ wodu soro hɔ ansa asase so wu ha yi a Akropong kurodua yi ma Ghana ha yi a wodi mafo bɛdi wasɛm ama yɛsrɛ Awurade sɛ saa di mafo yi wonim ne wasɛm ɛma yɛ anɔpɛ yi yɛma wakɔ abaabi o Awurade ɔnhyira wo na ɛmra yɛgu so siesie ɛnkyɛ yɛwura mpaebɔ ma da Awurade ase anɔpɛ yi masomfo a yɛne mu wɔ ha Reverend Eric Achampong ɛwɔ ha sɛ wate ne nenam ɔde nkyia bɛhyɛ da ama wo ɛna Reverend Nathaniel Entsie yɛahyia wɔ ha Awurade nhyira wo na ɔnka wo ho fiase siesie wo ho sɛ woba bɛbɔ mpae wode ba bɛbɔ mpae ɛtwa sɛ nnipa bɔ mpae a yɛmmerɛ na anɔpɛ yi yɛbɛbɔ mpae na yɛasrɛ Awurade hɔ adom yɛasrɛ Awurade hɔ nhyira yɛasrɛ Awurade hɔ tumi yɛasrɛ Awurade hɔ ahoɔden Facebook yɛwɔ Ɔkuman 97.1 wokɔ YouTube a ɛno nso wobɛbɔ Ɔkuman Radio 97.1 wodu Twitter ne Instagram a wobɛbɔ @Ɔkuman 971 na yɛn nyinaa yɛntoa so na yɛnhwɛ ɛnɛ nso Awurade adom a ɔde bɛdom yɛn ɔdɔfo fiase na yɛmfa aseda ɛma Awurade yɛmfa aseda ɛma Awurade yɛmfa aseda ɛma Awurade yɛmfa aseda ɛma Awurade let us lift our voice in prayer yɛmfa aseda ɛma Awurade in the name of Jesus the Awurade ase ɛna anɔpɛ yi ɔdɔfo a wotie yɛn anɔpɛ yi Fasida Emma Osrosro Hine, Fasida Manyankupon Chidiampon, Anopay Erade Adumunti was sorry, Anopay Erade Adumti when Yanewo, Erade Adum to a smana bofo Abe Pereo says sorry, was sorry when na Anopay Utienka, Ishanke Rade, Mawasida and no son Anopay. Odofo Mawasida and Nosanopay, Mawasida and Nosanopay, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, my Radidin Sanopay. What do you know to me? The Radicus, your crown, your comfort. I read the Yesu Kristo udimudanyina nyamimwa Israudi nkukuni nanope wo Jesus udimunti Israudi nkukuni danyina nanope wo wadoyenti Ewo Jesus Christ udimudanyina wo nyamimwa wani Yekamfupa Yemawosopa Yekamfupa Yeshwenbonyampa Wo Yesu Kristo udima Erade wo yakasio Wo yakasio Mako paria taraba shandada. Eradia Yedawasi, Ratata Pakora Papasatayaba. Repepe komele kiata Zado satari biataya Mimi komele atata pasota Deradia siano pei Pasideni kabiama yenyankupon Onukwafoni obade adinina Wono Nuni madinina Yeshireni di meradidin su yeradikase Meradidin su na yenikase adopei Odofo bebia ubia meradidin su na yenikase Boni mrane, boni samrane Boni dina
bɔne you are bɔne din wonderful. gyina yɛ na Father, you tontom are no the omnipotent God. kamfo ne din yɛ ne Father kɛse anɔpa God, yi you are the Awurade yɛda omnipresent wase God. ahomakyen Father God, you are fasode the ni kabea ma omniscient God. ɔnokwafo yi Father, we say ɔnokwafo glory ne to you ɔbatampa alone, my yi good na ne Lord. yam yɛ ne n'adɔ yɛ For you are dɔɔso wonderful anɔpa unto nso your ɔde akyɛ people. yɛn yo For you are ɔde akyɛ yɛn ɛne wonderful yɛde unto your atwa to people. ɛwɔ bosome ɔsane yi Jesus, mu my God, you've yɛwɔ done aseda bi a yɛde ma Awurade you, my o yɛfi first August ase you've been ɛkɔɔ good to dɛn your people. na yɛnim de ne Father, ɛbɛkɔ you've been nanso good to anɔpa your yi people. yɛdi adanso sɛ Father, you've Awurade been ne kind yɛde to ne your yo people. bosome August yi Father, you've wansrɛ been ni oh glorious you to sɛ your wosere people. mpo Awurade Father, ma wo glory nya to you. bi di yɛbɔ Jesus, mpaeɛ my de dear Awurade God. ase sɛ ne Father, nyinaa I mu say ɛyɛ glory Awurade to you. ne nyinaa mu Father, ɛyɛ I Awurade say yɛtena afiri mu glory to yɛkɔ you, bae my dear God yɛtwa lɔre kwan mu Almighty, yɛtwa mu my dear ɛsi God Almighty. yɛda yɛsɔre mpɛn bebree Ɛwɔ Awurade Yesu adom Kristo bɔne di bi mu, anka ɛwɔ yɛn Yesu ɔma Kristo yɛmframa di mu, firi ɛwɔ home Yesu Kristo nea di ɔde adom yɛ Awurade dɔɔso Yesu, nea wayɛ ama yɛn ɛdɔɔso na adom ne ne ɛwɔ basa Jesus ɛne di di mu, yɛn kan onyame yɛn ma nokwafo wo yi so, yɛkamfo yɛn ka dɛ yɛakyerɛ no paa, anɔpɛ yi yɛkamfo bue w'ano paa, na ka biribi kyerɛ Awurade yɛkamfo ɔdɔfo paa, anɔpɛ wote yɛn ka baabi a wo biara bue w'ano na da yɛma wo Awurade ase tumi bebree mu sɛ da woda nyinaa, mpam wɔ Yesu sɛ Kristo woasɔre di mu. te asa so Jesus, sɛ wɔn woasɔre ne kɛseɛ nam bebree mu sɛ da wode anɔpɛ kɔ yi, wɔ adwuma Jesus sɛ wogu di so mu. reprapra sɛ Otumfo wogu so Nyankopɔn redi wo dwa ho woyɛ nhyehyɛe kɛseɛ o, onyame nhyira wo sɛ woreda woyɛ n'ase kɛseɛ o, da Awurade woyɛ ase kɛseɛ anɔpɛ yi o. da Awurade ase pakato kaparataya Awurade hyira wo Awurade ɛma wo de sɛ yɛ wo kɛse ratadadabo shabaria likata tatapako parasatia tapaya lekande bra kombelia tatatapakadosha lebalabalaba satari baria toroborobo sapaya pa libadi badia tarabaraba zodabarabaka libahandara baraba satabianda libriantara baraba sabrandere berebe ligadadaba sataya brandiri biata magadadada sataya baria tosada magadibria tonia narama magonde biata ya bakumbele ya sata ligedegedegede basada briata barua masondiria magadibron terebianda rebiata rabakumba libele sonderibiata pakada kadusa diata. We worship you, Jesus. We bless you, Lord. Rakapako paria sata. We worship you, Lord. We bless you, Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy, O God. You are worthy. 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 King of kings and Lord of lords, you are worthy this morning. You are worthy, O God. We thank you for bringing us through the month. We thank you for taking us through the month. Today, O God, we celebrate your goodness. We celebrate your supremacy. And we say that indeed, be thou exalted, O God. Be thou exalted, O God. Be thou exalted, O God. Be thou lifted, O God. We exalt your holy name, O God. We magnify your holy name, O God. We bless your holy name, O God. Enshran counting, aye counting, and so counting. You pay outing. Father, you are wonderful unto your people. Jesus, you are wonderful in the unto your name of people. Jesus. In the name of mighty Jesus. name of Jesus Christ. Ebusuafo ye bom paye. Ye bom paye no payi. Ejina nyame asam so. Se Awurade a onam ni tumi so. Awurade onam na dom so. Eda ne hinta wadi kire yen. Ye bom paye se nia ehintaw ewo ye ho. Nia ehintaw ewo ye abusua ho. Nia ehintaw ewo ye nkuro ho. Nia ehintaw ewo ye adofo ho. Ena yesre Awurade said. Oh yes. Awurade manadi. May the power of God expose that which is hidden. Oh Jesus. Ehinta wa yehubia anope ye bom pai se Awurade yesre wa ho Kristo di mu ewo Yesu Kristo di mu ewo Jesus di mu adibiara ehinta wo mamu ena no pe ewo Yesu Kristo di mu yesre wo ligrete pe ko se pariati maninadi Awurade maninadi Awurade maninadi Awurade maninadi Awurade maninadi ewo Jesus Christ di mu da Awurade maninadi o maninadi o maninadi o adibia hinta in the name of Jesus in the hidden agenda my God Almighty Lord Jesus, let it be exposed in the name of Jesus. Father God, let it be exposed in the name of Jesus. My good Lord, let it be exposed in the name of Jesus. My Father God, let it be exposed. Any hidden thing, my God. Oh, in our families. Oh, in our marriages, my dear God. Oh, in our workplaces, my dear God Almighty. Father Lord, let it be exposed. Let it be exposed. Let it be exposed. In the name
name of Jesus. Erade mahuna ho, mahuna ho, mahuna ho. Adibiara hinta, adibiara hinta, adibiara hinta. Erade Yeswe mahuna ho mahuma. Erade mahuna ho mahuma. Erade mahuna ho mahuma. Ewo Jesus Christ with him o nyamiti asafo. Adibiara hinta erade mahuna ho. Utumi bebre muda. Ewo Jesus Christ with him o nyame ho. Erade adibia hinta, adibia hinta, adibia hinta, erade adibia hinta. Onyame wamani Yeswe mahuna ho, erade mahuna ho, Jesus mahuna ho, Yeswe mahuna ho, otuvo nyankopo mahuna ho. Ewo Jesus Christ with him mo shale kela bola tekela baya. Fakala bola tekela kalabaya, oso bola tekela kalabaya, sobo kalabaya. Lord Jesus man kalabaya, bolo tokelabaya. Jesus man dear God, man dear God, man dear God kalabaya. Ose kela kalabaya, bokola kela kalabaya. Oso bola kela kalabaya, se kela kalabaya. Osa bola kela kalabaya, sobola baya. Oso bola kela kalabaya. O bompa said ye hit up yada I pay everybody money high and nanadi and was just the Bible and hand is so ye bompa ya no pay everybody money high and share what so and share with ya hit up yada ya hit up yada I pay you just the everybody be a woman everybody be a woman say ya hit up everybody mended amani bi dia sese amani bi dia sese eradi menadi ye wo ye bia ye die hito bia e no no pay wo yesu dim eradi ahodi menadi wo Jesus Christ we pray that the power of God will bring them to light that which is be brought to light 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 you are praying the prayer wo bosa pay say eradi die hito wo bi hu bia eradi menadi Jesus yesterday mo bompai no pe bompai baby on them bia bompai rapa ko mala kata kata hande le bronte pi adusa ligiria tata papa yande maros kata biria li bronte rebo sataya magada baraba zibede be le mrakanda raba let it be exposed to God let it be exposed to God let it be exposed to God let them be exposed let them be exposed let them be exposed yesu biara efidi bia yesu biara erade na pay wo yesu dim wan wode pa hontama wo yesu dim wan wode pa hontama wo yesu dim ewo yesu kristo dim ewo yesu kristo dim ewo yesu kristo dim efidi bia yesu rapa zokete pe erade mahuna gedededede be kandi bro sata pradi Jesus mahuna barabasha la sata ya erade yesu mahuna Jesus mahuna Jesus Christ ewo yesu kristo tumi awodi modanya ena no pe wo anu onyam tumi no erade wo ho odi nkasi em na yesewo se erade adibia hinta erade adibia hinta me ho na ho ma erade ma ho na ho ma erade ma ho na ho ma erade ma ho na ho ma ewo Jesus Christ odi munti ewo Jesus Christ odi munti ewo yesu kristo odi munti ewo Jesus Christ odi munti ewo yesu kristo odi modanya na o Jesus wani bebre mudanyina o tuvonya ngoma o Jesus wani mundu yosu bebre mudanyina o tuvonya ngoma ewo Yesu Kristo dimo Jesus baduka sata brandi agada dada sataya ba rapapa bago sepele mazote priya magada priya tayaba mazada dada bazada baha la bazita rabaya magade priya dada ba le bada 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 bazebeya le baratonda rebebe le bakada bada bazaria le brantobaria tapaya le gade bede sata ba rapapa zada bakada le bada baya bande bronto bada jebede bede ka le basata ba maganda bada rabada ba bede masata baya ba in the name of Jesus we pray out Kalabarosada we break it Kalabarosada we take
authority in the name of Jesus. Rapa Papa Zagadaba, Lebron Tepele Kenda, Libra Sotaria, whatever devices the weapons of the enemy, Papa today, we unearth every evil, every diabolic assignment, we unearth it in the name of Jesus. Lord Jesus, may you go. Oh Lord Jesus, may you go. In the name of Jesus Christ. Ye bompire no pay, yasre rade. Na yesre rade say nia ewo yenim ye friend esane bi ewo yenim na ye be tru Jonah na ye ka che ni se frɛ wunyame ye bompire no pay yesre rade say bibibia ya hyehyɛ afiri bia yesum yen efiri bia yesum yen ebe mene yen ebe yin ahwe ho ebe kan ya to ho ena no pay wo Yesu dim ye de hye agasimu awurade adom ensi wa agasimu na osefo na odo de omre woni na tata ho no Bible says so otata yenga awurade be monwa wetiri na wo behwehwe ase o tua so abompaya no pay se nia etata wo biara nia etata wo biara na orusum wafiri biara ena no pay wo Yesu dim ena no pay wo Yesu dim ena no pay wo Yesu dim Jesus Christ dim bia Yesu so ena Yesu wo biara ena no pay ye bompaya senina ye bompaya hunya nina ye bompaya woso nina ye bompaya tutu nina ye bompaya woso nina in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ Yesusum ewo womanimo efruna ko Yesusum biara o Jesus Christ ye bompaya ba ko yes way Envidie biara oh Jesus we are praying in the name of Jesus. Let every weapon of the enemy be destroyed. Jesus Christ, any trap set before anybody, my dear God. Lord Jesus, Father, we destroy it in the name of Jesus. Lord Jesus, my God, we destroy it. Any trap set before anyone. Any trap set before anyone. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Father, I destroy any trap the devil has set before anyone. God Almighty, in the name of Jesus. Oh God Almighty, let any trap set, my God, be destroyed. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Mangulo Almighty. Mangulo Almighty. Mangulo Almighty. Mangulo Almighty. In the war set before. Oh, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I'm gonna be a everybody, I'm gonna be a running. So betom one say, so betom wo. Everybody to I'm gonna be a riot to I'm gonna be a to be a running. So betom wo. Obetom one say, obetom waira. And none of you, Ewo Jesus with him. Ewo Jesus Christ with him. Ewo Jesus with him. Ewo Jesus Christ with him. Ewo Yesu Christ with him. Amna biara. Ewo Yesu Christ with him.
Jesus, yes, everybody, yes, I'm gonna be a year will be and none of pay, and none of pay, and none of pay, and none of pay. Ewo Yesu Christo Ewo Yesu Christo Ewo Jesus Christ ni munda you know anobe. Jesus Christ one word you know. Ewo Jesus Christ mutu me no one do you know. Ewo Yesu Christo wunti Jesus Karabaya, Bokela Karabaya, Ozobola Kela Karabaya, Zekela Karabaya, Chikala Bokela Karabaya, Bolotola Karabaya, Zekela Tekela Karabaya, Bokela Karabaya, Ozobola Kelabaya, Jesus Christ Karabaya, Ochikala Karabola Belabaya. In the name of Jesus Christ, 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 man, dear God, my Lord. In the name of Jesus Christ. Yet as a bompire and a pay as Rade said, near Washington, Emra, Yeri Wura, Bosume Fufurumu, and ne 31st, or therefore the Adomodomea, or Chinana or Ember Manta. ADCC yen what is say no reba pa na nra yeri kesi na chese bibi nam kwanso reba na bronya reba ye bompa ya sore rade se ono a onam ni tumi so nam na hode so akora yen abosuma wo twi e wa afimu abosuma kono yeri wura mu inso erade mana dom di kan say erade position wo yiye e man ne pa wasiesie e wo wanim erade ma wo nan tutu anamonsi ni nipa bebre na won mo sampa inti wo ani beba wo so na ne erade asiesie ma wo abetwa wo ho kom wo de erade inhira biara da manim adum biara da manim yiyedi biara da manim good news biara etwe me erade me sraw se erade siesie me na tutuma na mo mame na erade mitumi ensanka na mihu sanhira no mimfa enunyam hye emawo Jesus dimo ewo Yesu Christo dimo ewo Jesus dimo ewo Yesu Christo dimo erade wo ma etwen wo erade wo ma etwen wo eni pebiara wasiesie wo manimo yesre wa no peyo 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 tutu mana monsi erade tutu mana monsi erade ma woni panya wo madia erade ma panya wo madia manepa ensha wo mafrumo mawo na abosumi awo aka ni naka awafimu ni naka wo Yesu tremo erade fa yensi di ekro everybody for my yesterday ewo Jesus Christ would me muda Father Lord grant our feet on higher ground in the name of Jesus Christ. Man, dear God, grant the feet of your people on higher grounds in the name of Jesus Christ. Yes, Fauna umana monzi bia pro. Everybody for mana monzi bia yo. Everybody for mana monzi bia pro. Everybody for mana monzi bia yo. Ewo Yesu Christo di mudanyina. Ewo Jesus Christ di mudanyina. Ewo Yesu Christo di muntio tumbo nyankopon. In the name of Jesus Christ. Ebushafo yetu aso abompaye. Asre ayaresa. Ayaresa. Yes. Ye bompa ya kosisa ayaresa bepi. Ye beto so bompa ya kosisa nyamede ne nsa beka ne ma. Oh yes. Erade esisi ayaresa ma wo. Ye be bompa ya kosisa pesi ahunhun beja obi bia wesu na ayaresa mu. Ye be bompa ya kosisa erade enunyam bede die wo nyame ma sotene mu. Yes. Ye be bompa ya kosisa apun bi mu atoto erade akesi mi bie no ebe bia mpanso. Anope ye de bompa ya stress. Or the bompire di wa rebon say ready ma wutumi emesram. Oh yes. Ready ma wutumi emesram. Oh yes. Ready ma wan ho de mesram. Oh Jesus. Ready ma wutumi emesram. Emetra mabusua. Ready wutumi say ready to me besra yen ewo yen fimu. Ready to me besra won ye adwuma ma bibi sesa.
bibi sisa bibi a yeni nda so no Erade ye mayem anope yeri bo sampai oh Lord Jesus visit your people Father visit your people oh let your might visit your people let your power visit your people let your healing visit your people. Let your deliverance visit your people. Oh God Almighty, your people are ready for your visitation. In the name of Jesus Christ. Ebe wunjiro ebe wanwodi ebe wunjiro ebe wujie ewo Yesu Kristo di muda ewo Yesu Kristo di mundio Erade umaya krado eya wujie eya wayaresa eya wungunimdi eya wudeliverance eya wujio eya wungunimdi ewo Yesu Kristo di muda nyina ewo Jesus Christ udi mudanye na nobe Erade umaya ready 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 Yesu yeyawa yaresa yeyawa yaresa Father Lord Almighty Jesus, your people are ready for your healing. Your people are ready for your deliverance. Your people are ready for your breakthrough. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Father, we need your breakthrough. Father, your people need your breakthrough. Father, your people need your breakthrough. Jesus, your people need your breakthrough. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Jesus says, oh Kalabaya, oh Kelata Kalabaya. Father, your people need your breakthrough. In Jesus Christ, my Lord. In Jesus Christ, my dear God. In the name of Jesus Christ. Yet to us, our bumpire, as Rade, near Dao Comaso. Ye Rade, the Bible say, Ebra Yina Yeshiamu Oha. The altar of Anidaso Bere, Unyamia, Oye Yen Fiasin in the Ewie, Eradia, Oye Yen Yahwadin, and Yen Yakochem, Eradia, Okanya Hua, O my Yensa Ensi from the Yenimun Wasip, and a pep for Wassam to Eradinim, and a pebebia will be when Yenina boom, ye fine beside the Den Nedao Comaso, oh yes, Den Nedao Comaso, if I'm home. If I was sitting at home, if I were Juma home, if I were home, if I were Jedi home, if I win a Messon home, if I won't Bible home, who can Bible on Tiase, was soon so die Basa Basa, you may be a chia, Ubidu Ka Untia, Ka Naubo, or how Daoso, a Hua Chichiro, a Yoso Baby Woo, SBB Chia also, and a person ya woo how Tibiara, Yaribon Pai, Ubia shall bo and Memum. According to the Wenimus, why who some sida, and a pay Yeri Bompai, Yeri Bompai, Jesus, Jumamu, Maso de Citramu, Bibishan Suano Pay, Samo, yes, Revo, yes, Revo, Eradio Macuma Swadia Mawa, Ewo Jesus, O Tuvoyanko, your Macuma Swadia Mawa, Ewo Jesus, Eradio Macuma Swadia Mawa, Eradio Macuma Swadia Mawa. Ewo Yesu Kristo di mudaya mawo mawo. In the name of Jesus. Eradi ya mawo mawo. In the name of Jesus. Ewo Jesus di mo. Yesu ya mawo mawo. Yesu mawo ya mawo mawo. Die osum bia senu. Die oha bia senu. Ya rewonti eradi wonti mingi kano. Mesre wano pese eradi ye. You mefri wa hawo. You mefri rewo. You mefri maniemo. Ewo Yesu Kristo di mudanyina. Ewo Yesu Kristo di mudanyina. Ewo Yesu Kristo di mudanyina. Ewo Jesus Christ di mundio. Ewo Jesus Christ di mundio. Yesu Esrewo utumi mudanyina minyango bon.
Jesus Christ, my dear Lord. If I know I could choose, Thank you, God. now you're Thank you, so God. that's Thank so you, you know. Jesus. Thank you, God. But remember your Baba Bravo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yede radio so odofo gusu 80 Okuman 97.1 midweek prayer session. Anidaso Bere na yegusu eno eriye na ebre aye wuramu eye ebre a obetumi afre ebre a obetumi afre na anopai yasre rade dom amawo yasre rade tumi bi ni yensem na mum yede Yesu Kristo din ebae. Oh yes. Tumi bi ni yensem na mum yede Yesu Kristo ahoden ebae. Yes. So wura Yesu Kristo na ahoden emfa ayaresa mawo emfa dance mawo obetumi afre 0551667755 0270191971 na yemumu emompa nsum frɛ Awurade na sene Awurade aya me ebinimu no ebiana na watwi nso woso wodi na edi hɔ na watwi wodi na edi hɔ Awurade a ɔyɛ mebro so sɛ ye ebia sɛ ye deliberate Awurade bɛyɛ wodi ama o sɛ Awurade ahyehyɛ na de pepepepe no na watwi edi wo so Awurade nso nhyɛw na dom nsa ɛwɔ wo so ɛwɔ Yesu din mu wo frɛ ye na ye mumu na ye mompaye anopai ye nkoso nsire Awurade ye mfa nia Awurade peso ye o frɛfo di kan ɛwɔ line ne so ye mo akwa baba okuman 97.1 oh ye mo akwa baba 97.1 me say onyina so me ba ye besia connect ni bio ye besia connect 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 ni bio ye besia connect ni bio Jesus Christ. You bet to me afre 0551667755 na ye no abompai ofrefo di kan friend went to me and from bet me asan afre biem na ya ye no akasa bet me asan afre biem ye no akasa Eradi inshallah mamotu bia e wo line so Ba. Hello. Anidaso ewo Yesu Kristo mu mamotu bia MAMFE teden na busuafo teden MAMFE boko awoya di kuye ye do pemu ye yawo na five Yesu si jonku ba bia kotoje ya Erade ya bompa yesre umo yeje wa hodin ja ya sasa ya mako parasita ya pray mago sabra we pray for fire we pray for Holy Ghost unction we pray that God let your daughter be empowered and reach your daughter with healing saturate her life with healing ya bompa no pe akokwa enyankwa amode mra no pe mu joint ya den ayar san ewo joint biara Yesu Kristo dimu wenu nyama kata wafnaso onye buswe nyinara wo Yesu Kristo dimu Eradi eda wase mo Jesus Christ Eradi inshallah papa Eradi inshallah Train also call also bet me after 0551667755 0270191971 and 0270 the same thing 1971 yo and 0551 667755 offer food the kind of friend no na link no in firm ye ya link no bet me as afre na ye no abompai Kristo mesrao Erade mra wufi omra wo nsraban mu na umedi nkoni mawo ombekun kun mawo umedi mfi asrochi biara mu onye mfi oha biara mu yerura bosum fufuru mu onfa wonsie ewo ne ntaban ase yerura bosum fufuru mu oma na nyunyam kata wo so yerura bosum fufuru mu oma wadanse a edutwam abroso na waka ahye ne ho anu aka ahye ono Erade anyunyam Erade Inshirao. Yamo akwa baba okuma 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu.
I'm from Papa. Let me say also. I'm terrible. Mhm. I'm for dear. What's the we hear Papa for? I'm for dear. You're from dear. Oh, yes, with you say. I will Jesus. Yes, with you say why? Yes, with you say. Yes, with you say pa. Ye bompa ye nyame atumi nyina wo Awurade. Anope wafuna ene ne bompa ya no pay. Se Awurade a waka na oye ma hana. Na Awurade wo kasi nia oni bi ma bedo so anse na owo bi ma. Na Awurade na mutumi so na ma hana nya samo menya Samuel nti manyina ka ho be song ye jesense ya to afna so e wo jesudim. We rebuke anything fighting the birth, childbirth. We rebuke any voice fighting childbirth. We stand against any spirit working against childbirth. Ye bompa ye nya watu nani esi wafuna ware so na we anybody biara ya sore ewo wafuna so ye di Yesu moje twam wo Yesu demu. Twam wo Yesu demu. Awurade mra wafuna nsa da ye funu Yesu ye bompa se ense enna ne wonsa. Nia ye duye biara esi wa wo ho kwan esi nyinse ho kwan ye di Yesu moje twam wo Yesu demu. Ye di Yesu moje twam wo Yesu demu. Yadi Yesu moja twam Yesu demu. Yadi Yesu moja twam Yesu demu. Yadi Yesu moja twam Yesu demu. Erade ye bompa ise. Erade ma afeda so se wafuna nsrew. Ma wafuna onsrew. Erade de twato wo busumi agasi mu ni. Erade ma wafuna dansi disronko. Ye fa show no nyam se erade waye. Ye dawase. Se wanu nyam hye be sane e wo wafuna so e wo Yesu demu. Amen. Papa, I'm from Papa. Nami shawo. Erade shirawo. Jesus, Yemo akwa baba okuma 97.1. Papa, Anidaso wo Yesu Kristo mu. Papa, I'm the because that man bagan. Mary. Papa, me and the predator separate. And now, if you are telling about it, never be enough idea. Young skin of which I am. Papa, Mr. Abambo. I saw to be a big boy, I will go there. Rather than Renasi. This is in the bush, and something to MAMFE. I will be cooking rather boy your own bank. Now I saw to be a big year, and no issue, or you should be Amen. Ye be bompaye akai Mary ni nebusuafo Awurade na Yesu wasem so na ye de Mary nebusuafo nyina akoso ahye sa se Awurade mankunimdi ento maso na kura won efie sane biara mu ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Ye betra so asa abosampai na ma Mary ni nebusuafo ye mo akwa baba okuma 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu. Mo so from me from Kasafe Akropong. Papa, the person bompa MAMFE abusuma ye kwa wie ekapia edimani mu adwuma mu sabusumi ofanko amsumi ye adwuma mama ni ntam tumintua tai timpam chombo amepai Papa champon ewo Yesu Kristo di mu waba wanie Erade wojiwudi se ode no hoto so ade nyina di boa na mewie ni ye osrew se bosumi mu ekabia di nanim enhye Onfa nkunimdie eni yedie enwura bosumi foforo ye bewura ni na aka nyinara ma wodum eni ne kan ewo Jesus Christ di mu nti amen. Oh yes. Let me show so 0551667755 ubetumi so afre na yabompae 0270191971 aha 97.1 Okumai Radio midweek prayer session Anidaso Bere and Yegusu Eritie Yama Akwaba Eba Okumai 97.1 Anidaso Ewo Yesu Kristo mu. Abigail Mame. Oh, wonderful. Sunyani phone today. Nanya donda biwoni na won hiye. Ya da Yesu ase. Na ye man won today US in the UK phone. Nanya don won baby picture ahun ye pa papa. Yesu ase. Ya da Yesu ase.
Papa ma koma so ade pa nyame shira mo pa de me shira se Erade me train me buka Erade emu kana me sanka na ebie mo so me ma na Erade won tini nyame na so won nyame ntini na won tini nyame he na won tini na so ma me pa me ma koma so ade na won aduma nso enye Yesu papa Erade a wedi kan ayebi ama wafina na wabue kwan ama no na wayebi pen ne yehu yetua so eja dance Erade nam kwanso eja dance eniji sema nam kwanso ye bompa ye eja to wafina so ewo Yesu dimu nia edile bia Erade ye bompa sre watum enu utumi se enkasa ma wafina Erade a woye me ye nwa woye ma eye hu woye ma eye nshira Erade san sei ene nkasa ma wafina adumi na nto wafina so ma yen kansa mpa Erade wasan yebi Erade ono de wa ma hu se ba du betumi aye ni bebre Erade san ye kan ma no Erade ma yenni na dwuma enyi na yiye documents bi aka bia ne nsanka Erade nshira enye odia Emma mufrei se wo besua we Erade wo behu Erade wo bedo we Erade wo de wo hu nyina beto Erade so na impeja kese Erade wo di peja wo de peja wo oma ba be ye abibiman kese oma kwa ba abeshira Africa oma kwa ba be ye shira amawiase nyina ishira odi ma odi nso wo Yesu din amen 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 sha pa amen Ubetumi afre 0551667755 yembre asonde na so yesera Erade nka ho anopei na Erade no ho anopei na Erade ma na dom enye kesema wo also for final words na yes papa Erade ase yona ekan ebra sorochi boya edini tunsuo mu no even from the belly of the whale he prayed and he was vomited out. Enti yenso the American obiara wuti ene se asoroche ne bo se de enkro na Erade ebema bonsubi afi wato ba bia ehokron na wati medi nkunim Erade nhyira obi biara wuti yen anopa yi wona dum nti amen na mesre mede nchia bema abusuafo ba komienu bi eye minuan masofo a chaplains a wo Patmos di wonjuma ede nchiama wonyina me mama ba ko a otete me pa mam timbe yesofo mama Rosemond o me nchen sesi e o ka ho bi Erade enhia ne bebre oni abusuadom ne nyina Erade nka obi ara ho amen yeda abusuafo ase na ye ka se ene ye ukuda ebo non abien exactly 2 p.m. yebeshia ewo Grace Presby restoration hour programmer uba beti nyame asem wagina so dia bompai den akoso asre Erade adansi bebre na Nyankopon ma ekoso edi ehye onu Erade anyunyam brana be bompai da mekachi so otisi ye bompai a bobi na Erade na mompai boso oye nyama akese ni nipa ntumi ye no empai eno na Erade fampai so na Osman Abofo ema wo bedi hujuma yebeshia 2 p.m. ewo Grace Presby na yabompai esua frɛ Erade yabompai no yabobia magana yabobia bo kapeman yabobia ma Akropong krodue yabobia ma mrante ne maba yabobia ma mofra yasere Erade se Erade ma ne saso ewo wonso kai na botu a yenyina yenhia ewo Grace awiei na yefa mpaibo yeden ema Erade kai so china nyame yadoma yeremma ha yebeshia ewo Grace hwa commanding the month sisi ye friend commencing the month na commencing the month ni nansi ye bompa ye wura busumi ni mu ebusuafo America wo se ye wura emba busumi ni mu na onipa bia wani ada ho na wayire ho afiase bompa ne ntentem so eti nyame yadmo kina no nan pepepepepe ye na ye hira ewo Grace hwa yebeka se wo drive ya na yere baha bia ebono ni ade ni ntinu wato obo ase boko na uche school for the blind kakra ufi Akropong edukrom dia ucha council junction no so okuwanim kakra be 100 meters na wafuru pampa no na obeba na mpai boko so
evangelist Dr. E.A. Abofe beshia yen na onien bi wura busumi mu amma yen kuranhyensem ama wahu se Nyankopɔn bedin kunima ma busumi ya yewura mu prophecies by nu nyina nyamema enya won adansedi a woguso eka hye Awurade anunyam ye pia wa aben Kristo na ma wati asese se wo Kristo mu a Awurade betumi ahyira wampa enti ma yen na yen hia no nan ochina ewo grace na ye mompai commencing the month na ye fan wura mu o say you will move a month of movement yin na you will move forward, begin to move forward. Na saa so ena ewie nso ye de preparatory prayer be so 2 to 4. Eradi nshira ye nyina aha 97.1. Ye be se hia biom. Nyame ya doma ye be hia ya kan eradi mani ye ache. Eradi enunyam emesraw yemfa osofo uche ugu enyoma ose enunyam emfisoro emra no. Eradi enunyam emra wo so na anopei waye nshira amerade. Yebesi ahye bio Nathaniel Entsie yebesi akasa bio ochina Awurade kan ye ho bye.